بۆ جیهانی و مرۆڤاییە یەک ji xetereyên herî mezin بۆ belatên nukleerî û qirêjbûna nukleerî a ku di encama van bû belatan de dersê holê ye. Gelek xetereyên ku pergala ekolojîk têk dibin hene, lê tuyek ji wan bi qasî xetereyên xebatên nukleerî bi ber firehî û domdarî bandorê li xwezayê û jiyana mirovan nakin. Qezayeke nukleerî yan jî bikaranîna çekeke nukleer bandorê li qadeke berfireh dike û encamên wan salên dûr û dirêj bandorê li xwezayê û jiyana mirovan dikin. Xetereyên nukleer di pêvajoya hilberîn û bikaranîna enerjiya nukleer de dertên holê. Gelo enerjiya nukleer çi ye? Ji kengê ve tê bikaranîn? Çawa tê hilberandin? Di kîjan qadan de bi çi armancê tê bikaranîn? Ji bo ku mijar baştir bêfêm kirin, werin em bi dorê bersiva van pirsan bidin û rave bikin, da ku bêzanîn mirovahî bi xetereyekî çawa re rûbirû ye. Enerjiya nukleer bi rêbazên fîzyon an jî fîzyonê tê bidestxistin. Wateya fîzyonê bi hev ve gelîjîne. Bi vê rêbazê du dendikên atomê yên biçûk bi hev ve dikelin û dendikekî mezintir pêktînin. Di dema vê pevkelînê de enerjiyeke pir zêde dertê holê. Di rêbaza fîzyonê de dijberî vê dendikekî atomî yê mezin perçe dibe û li dû dendikên biçûktir dabeş dibe. Di dema perçebûnê de enerjî dertê holê û ev enerjî bi armancên cuda tê bikaranîn. Bi kurtahî çavganiya enerjiya nukleer, perçebûn an jî pevkelîna dendikên atomê ye. Karê perçekirin an jî pevkelandina dendikên atomê jî li santralên nukleer tê kirin. Bingeha enerjiya nukleer formula Albert Einstein abnavê E wek hev mc kare ye. Cara pêşîn di sala 1905 de di gotareke xwe de bikaranîye. Albert Einstein bi vê formûlê têkiliya navbera enerjî û gumletê de daniye holê. Ango gotiye ku dendikên atomê jî dikarin bên perçekirin û bi perçekirina atomê dikare enerjiyeke pir zêde bê bidestxistin. Di salên 1920 de xebat û cerebeyên derbarê perçekirina dendikên atomê de zêdetir dibin. Kimyagerên Alman Otto Heim û Fritz Schützneisman di şeşê rêbendana 1939 de di kovara bi navê Nichenreusschaffen de gotarek weşandin û tê de daxuyandin ku wan karîbûya dendika atomê perçe bikin. Başê jê Johann Ehren û Juliet Koren, Hans Alban ên bi eslê xwe ji İmparatoriya Nemsa û Macaristanê û wekî penaber li Fransayê dijiyan û zanyarê Polandî Louis Karwowski di gulana 1939 de cerebeya Szilard dubare kirin û patenta hilberandina enerjiya nukleer û teqemeniyên nukleer wergirtin. Di encama xebatên ku Enrico Fermi dimeşîne de di sala 1942 de santrala enerjiya nukleer a pêşîn li bajarê Illinoisya Chicagoyê ya Amerîkayê tê sazkirin. Cara pêşîn di sala 1951 de di santrala Araucoya Idahoyê bi rêbaza fîzyonê enerjiya elektrîkê hatiye hilberandin. Di sala 1956 de jî li Brîtanyayê santrala enerjiya nukleer a hilberandina enerjiya elektrîkê ya ticarî hatiye sazkirin. Çekên nukleer ên pêşîn di dema şerê cîhanê yê duyemîn de li Amerîkayê bi projeya Manhattanê hatine hilberandin. Amerîka, İngiltere û Kanada hevparên vê projeyê bûne. Di encama xebatên vê projeyê de 16 Tirma 1992 de cerebeya bi navê Trinity hatiye pêkanîn û bombeya nukleer a pêşîn hatiye teqandin.
انرژیا نوکلیر در راکتور نوکلیر ده تهلبراندن. جبو پیکانینا ریاکسیونا فیزیونی ماده رادیواکتیف امپیوست لگوری پیوانان در راکتوران ده تینه بجه کرن و ریاکسیونا زنجیره تی دست بیکرن که اف ماده جی اورانیومه. دندکن اتمی تینه پرچه کرن و ده انجام ده انرژی که گرمه یا پر زیده در تهوله. اف انرژی جبوب دستخستنا انرژین وکی دن تینه بکارانین. وکی میناک انرژیا الکتریکه. انرژیا نوکلیر انجی آلاو و آمورین کو به انرژیا نوکلیر دخبتن ایرو دگلک قادن جانه ده تینب کارانین. مروف دکاره وان قادان و هاریز بکه. هلبراندنا انرژیا الکتریکی، خباتین فضایی، چیکرنا چکان و آلاو و آمورین لشکری، قاده تندرستیه، قاده اولهیه، قاده آواهی سازی و سترینه، اولهی ری و پران، قاده چاندنیه و هلبراندنا خورکان، لیکولینین آرکئولوژیک، رونی کرنا بالافرگاهان، و دیتنا چافکانین خوازایی و تکنولوژی و کمپیوترگریه. خطرین نوکلیر چنه و چاوادرتین هوله. یک جه خطرین هری مزن چیکرن و بکارانینا چکن نوکلیره. جربین جبو چیکرنا چکن نوکلیر جی بقاسی بکارانینا چکان باندور الخوازایی و جانم رواندکن. اف مجاره که بسر خویه و امید بشکه دنده لسروی مجاره بسکنن. خطره که دن قضاین کو ده سانترال نوکلیر ده بیکتینن. امید وی بشه ده به برفرهی بحثا وان قضایان و بوبلاتین کوش بر وان بیکتین بکن. پرسکریک و خطره که دن اکو زیده ده بستدما نقاشانجی پاراستن و جهولی راکرنا برماهین سانترال نوکلیرن. قضاین کوش بر آلاو و آمورین کو ده قادین دن ده بطایبتی جی ده تندرستی ده تینب کارانین جی هری کم بقاسی خطرین دن باندور لجیانا مروواندکن. لوره او راست دجیانا مروان آروژانه ده جهدگرن. هر روش به میلیونان کس وان آلاو و آموران بکارتینن. تشتاکو امجیرت بیجن خطره چیه؟ قریشبونا رادیواکتیف انجی رادیولوژیکه. دماکو لدرک جروش آسایی زیده تر رادیاسیون هبه امجویرت بیجن قریشبونا رادیواکتیف. رادیاسیون جوان چافکانیین کو مبری بحثا وان کر بلاف دبه. اف قریشبون ده آخ، آب، هوا و لاش مروف ده بیکته و دبه صدما انجامین جدا. سانترال نوکلیر به تنه ده دما قضا و تقینان ده نابنه صدما قریشبون رادیواکتیف. خباتاوان آسایی بخوشی زرارک پرمزند ده خوزایی. لیو بپرانی به قضا و بوبلاتان دکون روژوی. قریشبون رادیولوژیک لگوری پیوانگا بویرین رادیولوژیک و نوکلیر آنابنتویی ده پیواندن و صنفاندن. لگور وی پیوانگه بویر لگور 7 آستان تینه نرخاندن. آستا یکم، دویم و سیم جبو قضایم بچوک اینکو ده دما بکارانینا آسایی ده پیکتین تینه بکارانین. آستین 4، 5، 6 و 7 جی جبو قضایم پرگرنگ اینکو کم پیکتین تینه بکارانین. لگور وی پیوانگه هر آستک لگور آستا بریا خواه 10 قاطان زیده تر و زیاندارتره. حتی ایرو بوبلات نوکلیر این هری مزن جبر تقین سانترال نوکلیر درکت نهوله و هر تم احتمال کو قضا و تقین نو پیک بین هیا. لوره لجیهان لسوسی ولاتان ج 415 زیده تر سانترال نوکلیر هنه و همو ند همان روشیدنه. هنک جه ایدی دماوان بوریه و دماوان آبکار آنینه در باز بویه. هنک جه لگوری پیوانان نهات نچه کرن. وک میناک هنک جه لسر شکستکین عرده جهات نچه کرن. هنک وکا فوکوشیمای لپراوین زریایان هات نچه کرن و بخطرین وکی تسونامیه را روبرونه. سانترال نوکلیر دماکو تینه چه کرن لگور خبتاندنا 40 سالان تینه سیوراندن. لیرو لجیهان جستسیان یکی راکتورین هی آنکو 278 راکتور جه 42 سالان زیده ترکو تین خبتاندن. 89 راکتور جی هری هندک 32 سالن تینه خبتاندن و 6 جی جه 52 سالان زیده تره کو تینه خبتاندن. هزین کو سوده جی تکنولوژیا نوکلیر وردگرن و به طایبتی جی دولت هر تم پس نیویددن.
وەک ئەنەرژیەکە پاقش و چافکانیەکە ئەرزان bi civakan didin nasandin. Dibêjin ku ne enerjiya nukleer bûya dêxebatên asîmanî nehatine kirin, dêxebatên tenduristiyê ew qas bi pêş neketana û pesindayîna xwe didomînin. Lê rastî ne ev e. Piraniya dewletên ku îro wekî hêzên nukleer têne binavkirin, ne ji bo hêsankirina jiyanê, lê ji bo bidestxistina çekên nukleer ev santral avakirine. Hişmendiya dewlet parêz enerjiyê wekî çekekê bikartîne û ji wê enerjiyê çekên kujer diafirîne. Li gor agahiyên heyî li ciyanê qezaya nukleer a pêşîn di 29 razbera 1956 de li Yeketiya Sovyetan li herêma Çiyayên Uralê di dezgeha nukleerî ya mayekê de pêk hatiye. Tê gotin ku di encama vê teqînê de 8 ton bermahiyên kîmyewî li derdorê belav bûne. Ev qeza bi qasî 20 salan hatiye veşartin. Li gel ku di dema wê qezayê de dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê bi zêdebûna asta radyasyonê hesriyaye û di navbera wê û Yeketiya Sovyetan de dijberî hebûye jî ev agahî belav nekiriye. Lewre ew bi xwe jî di heman rewşê de bûye. Gelek çavkanî, qeza û bobelatên herî mezin ên ku heta niha li ciyanê pêk hatine wiha rêz dikin. Piştî qezaya mayekê di dehê kewçêra 1957 de li İngîltereyê di dezgeha nukleerî ya Wandskaleyê de şewat derdikeve û ji ber wê şewatê teqîn pêk tê. Şewat 3 rojan didome. Bermahiyên nukleer li tevahiya Ewropayê belav dibin. Li gor pîvanga aynısê, asta vê qezayê wekî pênc hatiye diyar kirin. Diqadeke bi qasî 500 kilometreyî de tevahiya berhemên çandiniyê hatine tunekirin û 240 kes bi nexweşiya penceşêrê ketine. Ev dezgeh di dema şerê ciyanê yê duyemîn de bi armanca çêkirina bombeya atomê hatiye avakirin. Qezaya girava Mîlayê. Qezaya herî mezin a ku li dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê pêk hatiye ye. Di 28 adara 1979 de pêk hatiye. Her çiqas hatibe gotin ku gazên ziyandar hindik belav bûne jî, aynıs asta vê qezayê wekî qezayeke di asta pêncemîn de nîşan daye û piştî vê qezayê li Amerîkayê gelek projeyên santralên nukleer ji bo demekê hatine rawestandin. Karesata Çarnobîlê wekî karesata herî mezin a nukleer tê binavkirin. Di 26 avrêla 1986 de pêk hatiye. Çarnobîla ku wê demê di nav sînorên Yeketiya Sovyetan de bû, niha di nav sînorên Ukraynayê de cih digire. Dema ku pisporan xwestibûn, di reaktora çaremên de cerebeyekê pêk bînin, ev karesat hatbû jîn. Ji ber ku navenda reaktorê helya bû û şewatê dest pê kiribû. Bi dûkêla avêya zêde, maddeyên radyoaktîv bi awayekî lezgîn li atmosferê belav bûn. Ewrên radyoaktîv li welatên Sovyetan, piraniya Ewropayê û welatên derdora behra re ji belav bûn û paşê jî bariyan. Ev santral di sala 2016 de bi tevahî bi mertaleke ji pola hatiye nixumandin. Tê pêşbînî kirin ku ev mertal bi qasî 100 salan santralê biparêze. Aynısê ev bobelat wekî bobelateke di asta heftemîn de binav kiriye. Hîna jî çavkaniya xetereyan e. Encamên wê hîna jî bandorê li xweza û jiyana mirovan dikin. Em ê pêşî bi berfirehî behsa vê karesatê bikin. Karesateke din amezin, a ku di nehê gelawêja 2004 de li santrala Mihama ya Japonyayê pêk hatiye ye.
جبر کو دراکتوره ده بقاسی کو تیر بکه آفتونه بویه پیکاتیه. هرچقاز ژاپنیای گوت به کو ماده رادیواکتیو بلاو نبونه جی جبر دوکیلا کو جراکتوره درکتیه 5 کسان جانا خوش دست دایه. یه 18 کسان جی هما ببیجه به تواهی لاشوان شوطیه. 400 خباتکار دبن باندورا رادیاسیونی دمانه. دیازده آدار 2011 ده لژاپنیای اردهجکه به پلیان نه خال صفر پیکات. بشتی اردهجه به 45 دقیقه یان تسونامی پیکات و پیلن تسونامیه لسانترالا نوکلیر آفوکوشیمای قلبین. و یکی کرکو پشتی چارنوبیل بو بلاتا نوکلیر آهری مزم پیک بی. جبرکو الکتریکا سانترال قدبو بو و جنراتور جی نخبتی بون. پرگالا سارکرنا راکتوران جکار کد. جبرگرما زیده دندکن راکتوران حالیان. aynı سه استا و کارساته وکی استا هفتمین دیار کر. 400 کسین کو دستوردانا پیشین پیک آنین دبن باندورا رادیاسیون دمان. 106,000 کس جوارین خوین در دورا سانترالی هاتم و گوهستن. دی گوتن کو او رادیاسیونا کو جه فوکوشیمای بلاو بویه هیناجی دا اتمسفره ده لدورا جهانی دیگره. انگو باندوری لتواهی جهانی دیگه. تاوی کو 11 سال بسروی کارساتره درباز بونه جی جوی سانترالی هینا رادیاسیون لی جهانی بلاو دبه. او جی هم بریا آوی و هم جی بریا بویرین اتمسفری. جدروی سانترالان دقادین دندجی قضاین نوکلیر پیکاتنه. قضاین کو دنوقاوی نوکلیر ده پیکتین میناکا و یکینه. به همان آوایی هنک کشتی جی دبن باندورا جربین چکین نوکلیر دمانه. اف کارساتین کو ملور بحثا وان کر این کو هما ببیجه هرکس جوان هایدارن. گیمزیده در حق وانده آگاهی هنه لی گلک قضا و کارساتین نوکلیر دینه و شارتن. جبروی یکی جی هایا کسی جی چه نابه. گوهای جه چه ببجی آگاهین راست و زلال نای نبدست خستن. دولت و سازین دولتان انتکلدار به هنجتا اولهیان نتوی آگاهیان و تشیرن. لگور آگاهین هیج سال 1944 و وروه هری کم 420 قضای نوکلیر پیکاتنه. قریشبونا رادیاسیونی دهمو بشن خوزای ده پیکتی. چه قریشبونا هوایی، چه جی قریشبونا آف و آخی همو ودگرن باندوری لرویک و گیانداران دیکن. کو آخ قریجی ببه باندوری لچاندنیه دیکه. بر همین کو دبن باندورا رادیاسیونی ده بین هلبراندن جالی مرووان و بین خوارن تقص باندوری لتندرستیا وان دیکه. مروف بدو آوایی دبن باندورا تیریجن رادیاسیونی ده دمینن. باندوربونا درویی و باندوربونا هندرین. گلاش مروف بچافکانیه که رادیاسیونی بگره اف باندوربونا دروییه. لیکو ده هوای ده رادیاسیون هبه و مروف وی هوای بکشینا هندره خواه او رادیاسیون جه هندر و باندوری لاشه مروف دکه. رادیاسیون اکو بریا خورکان و آوی دکه و لاشه مروف جی باندورا هندرین پیکتینه. ده انجام باندور کرنا رادیاسیونه ده گلک پرسکریک و نخوشین تنجین. لینکو هری زیده در تنهوله جوره این پنجه شیرینه او جی بریا تایبتی دیریجن آلفا و گامای ده. دیسا دماکو رادیاسیونا ایونیزه دکه و هندره شانه این گیانوران باندوره لی دی ان ای وان دکه و پرگالا دی ان ای تیک دبه. دماکو پرگالا دی ان ای تیک دچه آگاهی اینکو دویج بو نفشه نو بین راگهاندن زراره دبینن. مروف و آجل ناسایی تین دنیای کجوه روشیره جی متاسیون تیگوتن. دیسا باندوره لزاین دا مروفان دکه. دلی کلینین پشتی کارساتا چرنوبیلی ده درکت یهوله کو زاروکین کچین کمتر هاتنه دنیای. هجمارا زاروکین جبرچویی و کسیم به سندروما داونه زیده تر بویه. بکورتاسی جعالی بیولوژیک و به هر آوایی باندوره المروفان دکه و دبه صدما گلک نخوشیان. لبوی یکی جی نامینه ده همان دمیده دبه صدما پرسکریکین درونی. جبوکو باندورا کارسات نوکلیر باش بین فهم کرن ام بکورتاسی بجی لانجام چرنوبل و فوکوشیمای بنیرن. لگور تخمینم پشتی کارساتا چرنوبلی 350,000 کس اججو وارین خو بویه.
ji 10,000 kilometre ducar zêdetir erdê çandiniyê bi qasî ku carekê din neyê bikaranîn bi radyasyonê qirêj bûye. 830,000 kes wekî karker û karmend li qada Karesadê xebitîne û dibin bandora radyasyona zêde demane. Li gor texmînan 25,000 kesan jiyana xwe ji dest daye. Ji derveyî vê hejmarê tê texmînkirin ku li tevahiya Ewropayê di navbera 3 û 6,000 de nexweşînên penceşêrê derketine holê. Li Rusya, Belarus û Ukraynayê 8 milyon û 300,000 kes dibin bandora radyasyonê ya giran demane. Li tevahiya Ewropayê nêzîkî 600 milyon kesî dibin bandora radyasyonê ya sivik demane. Piştî karesata Fukushimayê ji 200,000 kesî hatiye xwestin ku dev ji mal û wargehên xwe berdin. Ji ber ku di rojên pişt karesatê de baj aliya Rojhilatê ve dihat ji 176 radyasyonê li ser Zeryaya Pasîfîkê belav bû. Paşê berê bayê guherî û bayê ku ji başûr Rojhilat ve hat ewrên radyoaktîv ji cihê Karesatê bi 3 kilometreyan dûr çûn. Paşê qadeke bi qasî 5 kilometreyan aldora santralê ji mirovan hate xalî kirin. Li gelek bajaran ji ewrên radyoaktîv baran bariya. Ava radyoaktîv a di santralê de rijiya Zeryaya Pasîfîkê û bû sedema karesateke ekolojîk. Ev herêm navendeke giring a masîvaniya cihanê ye. Li herêmên 400 kilometreyan dûrî cihê Karesatê de di pelên çayê û xurekên din de di asta xeter de radyasyon hate tespît kirin. Li gor agahiyên fermî 3717 kesan ji ber encamên Karesatê jiyana xwe ji dest daye. Wek encam karesatên nükleer, karesatên çêkirî, an ku karesatên ku di encama kar û xebatên mirovan de dertên holê ne. Hêzên ku dixwazin santralên nükleer zêdetir bikin, hêzên ku li gor hişmendiya dewletparêz difikirin, ji bo ku kar û kirînên xwe rewa nîşan bidin dibêjin, santralên nükleer jiyên dinê 7 qadan zêdetir enerjiya elektrîkê hildiberînin. Wek sotemeniyên fosîl zirarê nadin hewayê. Sotemeniyên fosîl sînordarin û dê biqedin, lê pêdiviya mirovahiyê bi çavkaniyeke enerjiyê ya ku neqede heye, ew jî nükleer e û gelek hincetên bi vî rengî didin pêş. Lê rastî ne ev e, beriya her tiştî agahî bi civakan re nayîne parvekirin û bên parvekirin jî pir hindik têne parvekirin û daneyên giring têne veşartin. Wek mînak li kîjan dewletê bibe bila bibe, dema ku qezayeke nükleer pêk tê, dewlet beriya her tiştî qedexeyê datîne ser berhevkirin û belavkirina agahiyan. Hinceta wan jî ewlehiya netewî ye. Ev yek bi xwe nîşan dide ku hemû gotinên wanên derbarê nükleerê de derewin. Nîşaneke derewan jî ev tiştê sosret e. Dema ku qezayeke nükleer pêk bê, mafê xebatkarên rêxistina tenduristiyê ya cîhanê WHO raporan amade bikin. Ew maf bi tenê yê xebatkarên Ajansa Enerjiya Nükleer a navneteweyî ye, an ku IAEA ye. Ku her tişt wiha baş û xweş be, çima di peymanên navneteweyî de qedexeyeke bi vî rengî tê bicihkirin. Dîsa gelek bûyerên ku vê saziyê pêkutîl zaniyaran kiriye û nehiştiye agahiyên rast bêne belavkirin û derkevin holê. Ew saziyeke ku berjewendiya hêzên hegemonîk diparêze ye. Ji ber wê jî li gor hişmendiya wan tevdigere. Rastiya ku divê qet neyê ji bîrkirin jî ev e. Hêzên nükleer û yên ku dixwazin bibin hêzeke nükleer ne ji bo hilberandina enerjiyeke paqij, lê ji bo bidestxistina çekên nükleer van xebatan dimeşînin. Ji ber vê yekê jî berê girseyan didin neteweperestî û nijadperestiyê û wan dikin piştevanên xwe. Gotina dawîn, çavkaniya karesatên nükleer ne santral û reaktorin. Hişmendiya mirov a deselat parêz bixwe ye. Ew hiş nebe karesat pêk nayên.